Barabara ya kuma Masai Lodge kuthie Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ikoretwo ikimithia aikari a matura maya na onjoria toro kuona riri riua riakiriirie itiragereka ni undu wa rukungu. Undu uyu utumite gicunji kia aikari a Kajiado ya rugongo na ya ithwiro magomane na atongoria ao kumiaririria na arimwo ni kibonia. Muingi uruga atiriri urenda mabarabara mathondekwo rukungu ni ruingi, ciana ni irarwara cia cukuru Ole Kasasi Primary, Ole Kasasi Secondary, Nazarene University, Rudolf Steiner School, zote mashule zimeathirika. Barabara ino ya kilomita 330 kuratuika yatiganeirio gwako mwaka-ini wa 2014. Mubunge wa Kajiado ya rugongo Onesmus Ngogo ya kiuga barabara ya kuma thukuru-ini wa Nazarene University kuthie Kitengela ndiri mutaratara-ini wa thirikari wa barabara iria iramba kuthondekwo. Mubango uria wiboni wa barabara ya kuma Rongai kuthie Rimpa indi ni megutigirira iri mubango-ini iria ukuthondekwo kuona ni nyitanithitie isigo igiri cia umbunge. Hii ya Ongata Rongai kwenda mpaka Twala haina mpango na tunataka iwe kwa mpango ya serikali. Na nafikiri sasa all our drones are drawn to Kipchumba Murkomen, waziri wetu wa mabarabara, atupatie suluhisho kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo amepewa, kutafuta suluhisho ya mabarabara. Tutahusika pamoja na viongozi hawa, tuende kwa waziri, tuende kwa rais ili tuweze kuhakikisha kwamba shida hii imeweza kusuluhishwa kwa haraka. Kuzaliwa huko, kuishi huko miaka yote, shida yetu imekuwa ni barabara. Siku ya leo tumepata mkutano mzuri na wabunge wetu wa kutoka Kajiado East na Kajiado North na MCA wetu. Tumepata mkutano ambayo wamesema ya kwamba watafikisha matakwa yetu kule mbele, ambaye sasa tumeagria kwamba tunaenda kuweka komiti mahali moja. Onjoria maugite kuthuka kwa barabara ino gucungireirie biathara ciao kuthie na thi gikiro kinene, makenda atongoria gicigo-ini giki kuingirira manyitane mamathondekere barabara. No twihoe mathina before farasi yaketwo tugere kuninirwo rukungu ni undu wa ciana citu gukorwo ciina mathina maingi, kurwara, aciari kunyitwo ni rukungu, arwaru kuremwo ni gukinya kuria maratwarwo mathibitari. Na no twihoe thirikari ino uria promises matwirire no twihoe mahingie. Ona ukua customer omutware ginya stage ni wira ni thina tondu matiriatikira guthie tondu mundu auma gwake mutheru aigakinya kuria stage agacenjia ugakorwo mundu ucio ena giko kiingi akarigwo uria guthie wira-ini. Riu ni tukoretwo na ihinda irito muno, tungienda andu aria marugamirire mwena uyu wa bara ino matuteithie nigetha tuhote kuikate kuruta wira na guteithia family citu. Asimokia andu mararia na thina ni undu wa rukungu barabara, nona tariu ngari cikihituka iratiga ciombura rukungu, so raikara ukihuraga ndagika after ndagika ingi, so kuona kugia na customer no thina. Aikari a guku mugite manabungura wabici tiganite magicario teithio indi matire mateithika. Riu makigia na mwibo kwa thina uyu ni ukororo na njira igwete niguo miturire yao igacire. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi.